Assalamualaikum, kelas pempek Palembang di Lembaga Kursus Ita Yudhistira. Dengan materinya ya, pempek yang direbus, pempek kapal selam, pempek lenjer, pempek keriting, dan pempek pistel. Untuk yang digoreng, pempek adaan, pempek tahu, dan pempek kulit. Lengkap sama cukonya yang luar biasa. Asam, manis, pedas, lemak nian. Nah seperti ini ya, para peserta mempraktekkan bagaimana membuat adonan pempek yang enak, yang lembut, yang anti gagal dan layak jual. Yang mau bergabung silakan hubungi Ita Yudis 0813 6770 2798. Ditunggu, terima kasih. Your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love.